Prije tačno 90 godina osnovan je fudbalski klub Željezničar. 17. septembra 1921. godine na inicijativu Dimitrija Dimitrijevića i njegovih kolega iz željezničke radionice osnovan je klub koji danas predstavlja jednu od najvećih sportskih institucija ne samo u Bosni i Hercegovini nego i šire. U bogatoj povijesti ovog velikog kluba bilo je dobrih, ali onih teških perioda. Smjenjivali su se predsjednici, treneri, odlazili su igrači, ali ono što je uvijek bila konstanta i što se nikada nije mijenjalo jest nesebična podrška vjernih navijača. I danas su manijaci došli u velikom broju kako bi bodrili svoj klub. U jednoj slavljeničkoj atmosferi plavi su večeras na Grbavici ugostili momčad Zvijezde iz Gradačca. Sezona nije dobro počela po tim Amara Osima. Nakon prvih 6 kola Željezničar je imao 8 bodova manje od vodećih Sarajeva i Borca. Stoga danas domaći nisu imali pravo na kiks. S druge strane, gosti su Sarajevu imali podršku svojih crvenih zmajeva uoči ovoga kola, nalazili su se na 12. poziciji sa bodom manje od Željezničara. Od samog početka domaći su krenuli ofenzivno ka golu protivnika. Već u 4. minuti Zeba je pokušao iz prekida. Nedugo zatim Vasilić nakon kornera glavom puca preko gola. Ponovno je Zeba u centru pažnje u 19. minuti ovog puta pokušao iz vole, ali bez promjene rezultata. Posljednju priliku u prvom poluvremenu Željezničar imao u 34. minuti. Zeba je pucao, Svraka je samo podmetnuo nogu, ipak ostaje 0:0. Gosti u prvom poluvremenu nisu niti jednom ozbiljnije zaprijetili, a onda na samom početku nastavka imali su 2 100% prilike. Najprije u 55. minuti dvojica igrača su izašla pred gušu, na kraju Husić puca, ali iskusni golman domaćih odlično brani. Minut kasnije nova kontra Zvijezde, ovog puta Delić se ne snalazi najbolje. Nakon ove 2 šanse domaći su imali više loptu u svojim nogama, ali nikako nisu uspjevali doći do pogotka. Sve do 71. minute kada rezervista Ramić nakon jednog kornera sjajno reagira i dovodi svoj tim u vodstvo. Samo minut nakon pogotka gosti su mogli do izjednačenja. Nuhanović je bio pred gušom, pada u 16-tercu, ali sudac na kraju mu dodjeljuje samo žuti karton. Dijeli bilo 11-terca, prosudite sami. Do kraja utakmice još jednom je pokušao Ramić, ali ostalo je 1:0, vrijedna pobjeda Željezničara koji se tako ipak približio vodećim ekipama.